Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjai kirukom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai ke siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal. Kikana akibat news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nak mentai ki larang baru banwan pentebit hak neg music school. Ban pentikna ya ke jingyo ya ke khoj ke suba mat ke jingbit jingbiang jong ke yo gentang lane ke belaju tip kum ke yodu ke bagi pajba jong ke jela mat khamtam ki pajba narilum khasi cintia ki perlong kum ke yo ke bala ban yo ya ki tiar gitar kat badon kam badru bandi ban pet hagene ke yo uba peniak sing sim ubriu chief executive member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ha ka sing bar ulai ban jurip ya ka parking lot lane ke jaka penyang kali ke badon hakli yo bat kum juru ya ke yodu barok away ban pet ya ke jinglong jingman bat kham tam ya ke jingkho jing suba hapok kene ke yo ha ketik jing jurem lai don lang ka executive member katanat market ke Congress Mary Kharpuri u executive member katanat development uba Karnes Sochang u magister ke is Khasi Hills uba Roni Walang usim jong ka hima melim upa im ainam menix im bat kiwe namar ka jingjabo bat ka jingbom sumar bha bat ka bala pen kalalong ka jingjabo ka bala palan jong ka parking lot lani ka jaka penyang kali hakli yodo uba penia cings im ula pen pau ya jingsngo benyau halor ka jingjabo siapa palan jong ka ni ka jaka penyang kali ka bala bu ya jinge ya ki pajba ki balet ki bawan lengba jong ka ni ka jaka penyang kali ha ka baide bat kene uba penia cings im kumusi em jong ka HDC ula dep ban patha ya ki officer jong ka muda bagi di pen khujno ya ka parking lot bat ban bu ru ya ki light kenang bakan ai ke jinsengan ye ki nongrung nongmi hapo ka parking lot badru ha ke jogopor bakan te lakam ye ki kam tu kam thim bat kiwi de ki kam sniu ki balai phujaj uba pania chings e mulai thu banagaliang jong katanat muda kalapan pau bakan sale ye ketika jing penkhoj bat penwandur ye ketika parking lot lengba jong ka smart city project uba peniak sing sim ulong ru bahaba katanat urban ka aiwai ya ki jaka peniang kali sya ki rushimet lane sya gino gi kenhun ka di bendon rangkat bat ki kendon bat kamdi ban syu IT bet kumto klem ka jingbu ya ki kendon lane ki jing batha ulong ru ba on sapha da ki jing tho sya director katanat urban affair bat sya kemuda baha ka jing IT ya ki parking lot ki di banbu ya ki kendon khanang banwan ra ya ka jingkhut jing suba badru ka jing itanat jong te ki jaka Cucu uba peniak sing sim ulong ru banamar ke jing sokhya halor ke jing bun ki jabo ki bala syu I kumto omtan nong khat nong lum ka council kan sa IR tali ki kali kit nyut ya ka hima melim na ka banta ban lum ya unyut na yodo namar kum makalong manta ka hima melim ka don tang ar tali ki kali ki balum ya unyut na ka yo barok kawai haba karan sikilat patha kubor UCM ulakantu ya ki pajba nong shong yo bakidi ban lek khoj ya ka yo barok away namar hangne ki dan man kasngi bat ka kam ka jamru ka de hangne kumta ulakantu bakin simkhya banom ya berpathar ya ki jabo jaban ka HDC kan sepenlong ya ki awareness program hagi shnong ki school bat hagi yo bat menta ka council kan sakhot ya ki expression of interest ya ki company ki banabar bakin bu ya ka processing plan na bataban bu ya ka solid waste ulong bag council kam don kam ya ka jaka dagi spa akar henrengi don kam tang kumba arpho akar ye ka jaka na bataban teliat ya ki nyut kinyer penkon UCM ka HDC recently we have installed the tool makan ibun bah kita kham kinyu mo ha jen ngai ki kham muslim ki dia juti ki dia kat pemon hang tu ki run ke business jumki bat meneng lalap bagi syong kita kita kham bat marmar hi la pha ya student jong ka enforcement jungi council
ban talasi ban tokit naki laki dan yang ki trade license lada kim dan ki trade license meneh hingla ai order ai ringkat ia mencharge market ban weng no igitu gi jing dia tu bal lada dan menu ki khasi balik kam ngalaong sobha wan ai jing pensyai po office mendai ban pensyai tu po cakap ya mentah la pha e kata ban sampai menu bawan kam tahbudi deki office rekam dari kino khantam bangim isngan di kini kibreu ha kadukan kimdan ki susyong hapo madan surok nanti ya kejat ka office lu kamdan ngimtip lu ya ka address tu kini kibreu bana e de kumno ngene ngin so sngan ni la da ban kini dukan bodon dukan kila dan de efek dan ka residential tu ki hai kisah ni la tip la da kile kam sniu la likam ben na ye kini kibreu ba khat pasong surok ramadan media lada ki commit kam sniu maki nginam lap iki nomor ba ngim dan records dan nomor takadau ki hab ban penbiang ke trade license sebab ban yo trade license kam de pasu jaka jom ki area yodu jaka jom ka dis council ngin le nakalem jom ngin implement nakalem jom ban bu ki street light proper lightings ban kunjuk ki CCTV te habai dei bak kini ki area jom ka municipal muda nanam la ban keren hanya kata ngila tam ban syu ajin bot yaki bakin penhimai no kini ki CCTV bak lightings yo sector officer ne nak police department ban kambu beriau kini di junction aknang bada don menu ba portal si kilong kumene ki kulung kena ne ki kintai beriau ne ki samla ki rangba besyak tu sikin perta mut lada don ki police lagi don ki kulit sim lalak berkem no ni pagim dan beriau itu beriau lalak deh te nakan yang juni limba haka mensi mensyai ngilak ban kem le si kita ki beriau limba ini CCTV dengan nakan yang juni ingin kitkia ba khamtam ni yo EM market bu kitkia mentah ba kawai na project juni ban pembah shisha ban kin ni suku ba kan ran lagi ke government ni si parking lot kam di kebasik si teman power kini kata ke jingduna staff kan ki happen outsource kene kata jing outsource jong ki pat ke di bendar dekat di kedua kam de ben show outsource tulis sudah kelemdan ki jing betha kelemdan ki kendor ki biang bai ti bakani thought na kalian ni director jong ka urban affairs kunjur syaka muda ba da kumno ikini la IT parking lot ki di ben kendor aku ke subang bawai de ba kunjur kani ka parking ki wan kini kali kit so kharu nasha bar state yang play ba kharu jabo yang ka ku sini sharum kabala sta pak wat ka jipet jong mamalian tapi kini ki ingin happen syukia kamne ka jiput suba tang bangit internet abang ipet sodong sukun abak kuat suba ngiapat ya katakan ke bani program ka health conscious ni ka health issues ke dunia ke bagi kuat ban penolong si kibriu ki jabrio si duniru ki bakut ke suba ban kuat ya kata ikan long ke jabrio ke suba